Pozdrav svima. Evo da, u Novom Sadu smo se već udomaćili i sad je red da se primimo posla. Došli smo tu gdje smo trebali doći. Blog Open putokaz. Blog Open putokaz drugi. Treći, četvrti i evo tu nas čekaju tete kuharice. Dobar dan. Dobar dan, da li imate Dobar karte? Da, Odštampane? nemam kod sebe. Jer moji su svi već unutra. Dobro, Ali dobro. znam kako se zove. Ja imam. Možete nam reći. Hoće, turistička varijanta, plus hosting. Dobar dan. Dobar dan. Će se kuhat neka? Pa i vi ćete za kuhati. Kome ću dati papire svoje? Ekipa se sprema. Imate dve? Da, dve. Nas je dvoje. Ja daj meni jednu. Vrati ga na. Izvolite mama. Jednu žensku. Kjetili su obavezno Zahvaljujem. Dobro, hvala. Di sad idemo? Ovdje unutra mi Može. Hodamo dalje. Evo najboljeg hostinga. Najbolji hosting na planeti. Plus hosting. Dobar dan. Dobar dan, kako ste? Pa evo ide nekako, kako ste vi, da. Dobro, hvala na pitanju. Odi Mare. Evo nas unutra. Dobar dan. Mah, mah. Dobar dan, mahanje. Dobar dan, dobar dan. Evo tu ćemo dakle biti. I to vam je to, lagano se kuha, ljudi se skrivaju iza kuhače. Ne žele se snimat. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Ovdje će se sve odvijat, znači. Idemo se negdje smjestiti i primit se posla. Javim sve što se događa. Pozdrav.